ولی بینران لبه داوی علی باباجان بگمان دا خوانین بالکجه ده بیجه پرسا کردان هیش خو پرسا کردان هیه لیاو ده بیجه پرسه که جدیه امی بجدی لسر چاره سر که نوه پرسه بسکنین بريس كان عن أرسلان أندامي ريبريا بارتيا دافاي لباجاروكي بسم الله ديار بكر ديالمه بريس كان عن دماتا باجبه بيغمان برسا كردان برسوكي هري جديه لتركيا برسوكي 100 ساليه بنمونه پیشترجی اردوغان سرکمار ترکیه سردان دیار بکر دیگر دگوت پرسا کردان ہے پرسکه منه یا جدیه لین هاد بیجه تو پرسکه کردان نمایا چاره سر بویه دمکه کوراوشا باکوری کردستان حوسایه کواتا دخوانین باباجان د چارچوب پروپاگاندا هل بجارتان دانه یا نیته که جدیه و پارتیه هی بو ویگی بله جبسمل تا هولری سلاوو رس گلیک سپاس سری ده دخوازم وی بینم زمان ایرو ترکیه جبو چاره سرکرنا پرسکریکا کرد آنجی کردی پیوستی به گوهرتنا خالین دستورا بنگهین هیه دفر ده لازمه به آوائه کی بیجن وکری به گوهرتنا خالین دستورا بنگهین ده زمان کردی و ناسنامه کردی به ناسکرین د سری د جی جاده خوازم وی بینم زمان سروک گشتیه پارتیا دموکراسی و پیشوشونه برز علی بابا جان گلک جارا وی که وی بجاره لهمبری چاپمنیه و شار زندیده داخویانی دایل سر وی بجاره سر چاره سرکرنا پرسکریکا کردی چه دناو جوینا پارتیین سیاسی ده چیزی بیشتر سازین سیویل ده و یکی آنیاتی زمان آراس یعنی بیشتر ایرو دسر آواکرنا دولتا کومرا ترکیه'de خاصی 3 سالی وقتک در باس بیه زمانک در باس بیه هیچی ویه که بیشتر لناو جواکی اویک ته نقاش کردن بمن يعني ابجي وك كيماسيه كبومه هميان لدولتين بيشكتي لدولتين اوروبايي وام جاريا وا دناف جواكي دناف سازيه دن بيجن ناي نقاش کردن اف مجار ناي روجوي ل 7 سالن بيجن ايرو لتركيا مسئله چاره سرکرنا پرسکریکا کردی ته نقاش کردن ev yek gere bezanin yani İran bejin de navcivaki de nikaşkirina em bejin nasname nikaşkirina perverdayan bejin bi zamanı dayike bi zamanı zikmaki yani bu civake ki tkar bejim kemasiye ke yani بله بريس كنان كنت جيبيجي بسط صال لتمني كمارا تركيا درباز بو حتى انها كرد بدهان مليون كسن ما في زمانيان هايتا ناس كرين بيشترنا تلان كنجين كردي لبرخوا بكن ايدي تو زاني راوش لور چاوية تو بخوشي بكردي داوي دول بسملي كواتا دنهادا كو پرسا كردان لهر جارة كي پرسا كي زغتر و زيغتره و دنگ ديرين كردان دناوا گوهارتنا هف كيشي لدا سالات يارا تركيا بريارا كونكريتي دستيوان دايه كواتا دبي چارچوبي دا تدبيني گلو ذهنيات سياسات لتركيا هنده گشتيه كو ايدي پرسا كردان پرسا كي جديه پیوسته گاوين جدي بوچارا سرنه پیدا آویتن نك بكلاشي yani rast İro mesela bejin ev mesele nebsilah ne be keleş mesele gibi çare serkirin safi kirin yani İro bimin ev mesele şua belki jbervi havi büyü havi te bejin jbervi havi belki jit nay naskirin zamanı kurdiyen bejin lazım ev yek be kanalin siyasi ve demokrasi be çare serkirin ev pırskirek لگورمن از ویاهوی از دبیرم ویاهوی از کارم كواتا دبا بارتي جي كيش بارتين ماسا شاديين اوبوزيسيونيه كو حتى فيغا بيجي تشتك بيلي زلال دبي ماسدا جبو برسا كردان جبو چارا سركنا و برسي درنا چيه بتنه باباجان هند جاران داخواني نوساين جديد ده كواتا گلو يعني كرد چا باري و ماسب كن Yani İrod karın ve bejim serokeme geçti Partiya Demokrasi peşveçune brez Ali Babacan
li ser meseleya em bêjin pirsgirêka Kurdî gelek cara ev pirsgirêk aniye ziman ji bo çareserkirina wê. Îro em bêjin di nav bultena me em bêjin a partiyê de jî têde naskirina zimanê Kurdî ya jî em bêjin naskirina mafên Kurdan ya jî bêjin bi vî rengî di bultena me de jî nivîsandiye di programa me ya partiyê de jî ev yek nivîsandiye û serokê bê giştî Birêz Alî Babacan jî ev yek gelek cara aniye ziman çareserkirina em bêjin pirsgirêka Kurd ya jî li ser perwerdeya zimanê Kurdî li dibistanan. Belê Birêz Kenan Arsalan endamê rêveberî ya Partiya Devayê li bajarokê Bismillah Diyarbekirê gelekî spas.